Janjin Thakla from Amasana to PT. Andro Assembly Constituency NPP ading di El Sanjoy Pin na pacho Jan Nizana Milhe Longtian Meithal in Akabuhi. Jito Kisaya CEO Manipur ECI le Ministry of Home Affairs nasataga demna kibolding ahitin NPP National President Conrad Sangma Ingen. Manipur hi mabana masona umthaina ding in BJP vote big low hi thilhok tak hithei ahitin Tripura Chief Minister Biplab Kumar Dev in again hi. Kakching Asia Tam Tumting Alakai MLA Alahi Waisur Chandra in BJP Aumlaya AC Sungahin Masona ding Bang Apolut M10 Chief Minister Lui O Ibobi in Adonghi. Vahui TV Vaiphei News and Tutezo si Mary SUANTAK in Chibay Kahungbu hi Jantin Akim John ala in Khom hitiu. Andro Assembly Constituency NPP dingdi El Sanjoy Pin na pachu Jani Jana Meithala Kapin etek kibol chu bangsit tak thilahi. Jehito Kisaya CEO Manipur ECI le Ministry of Home Affairs nasataga demna kibolding ahitin NPP National President Conrad Sangma in again hi. Jehi tuni Siza Hospital ki enkola El Sanjoy Pin na pa El Samjai dinmun entha ahungna Conrad Sangma in again hi. Jethu to Kisaya NPP National President in Agena, Kitel Pina to Kisaya Gancha Gola Gamtata, Til Kibol hi Bangsit Takahi. Jigol Til Doilo Takhi, Gancha Lungput Nehi, Kahet Namasapen hi. Jigol Til Tunghi NPP in Kipom Law hi. Jigol Lungel hi Alung Tupu, Amol So Teitalo, Ding Jigo Tunghina. Jehi Manipura CEO 10 Nasataga got na peding in complain about tai. Jebep to hilaw in Ministry of Home Affairs taking ale jihito kisaya action lading in thu kipeding ahitin konrak sangma in again behi. The incidents that happened last night in Andhra constituency, the house of the candidate, is very unfortunate, and this is just simply reflecting frustration of certain individuals, and they know the overall political situation. So this is not acceptable at all, the kind of actions these people are taking. We'll be meeting the Chief Electoral Officer today at 3:30. I have already called him up in the morning and expressed our deep concern on the kind of current situation that's prevailing in this elections, which, as far as I remember, this is my 5th election in Manipur, campaigning from 2002. But I have not seen this kind of extreme violence that's taking place almost in every constituency. So this has to stop. The government of India also. Til tung to kisaya amuna umte pat he dan in Jani Janda ko leking dingbela NPP dinga El Sanjoy Pin na pa El Samjai kumsom gup legate in Yaripu Yambe ma a inmun ko khabula lai chun melhet lotian meithal in akapo ahi. Meithal chun El Samjai Veilam Liang chu Meithal chang in kap khak hidan again o hi. Meithal ki kap hi ti a het un Andro police station na personal te hung in holchil na anayu hi. Prime Minister Narendra Modi le Chief Minister N Biren Teni in mason na dinga pan alago hi Manipura sukjomjel a hi theina dinga BJP a vote pek loading hi bangsit tak thil hi theiding a hitin Tripura Chief Minister Biplab Kumar Dev in again hi. Jehi kumbi AC hope sunga nganukona nikhatsung BJP booth level committee meeting Biplab Kumar Dev in again hi. BJP kumbi mandal in Agongal nganukon primary ground na Jani Biplab in again na Manipura Congress in Vai Alahom lai in nitak lamda nga nunglam ahin dukan na tingle ki hongam law chu BJP in kumnga sung ahung vai hom apat hin chu Jigol din mun kha talo ahi chule Congress un laya ban blockade ala jing le tu hin chu talo ahi ban blockade talo ahi je in igam sarkar income na tingle mo mangthai talo ahi gam vai hom na income kitup tak ta je in lampi le kisim in chule nek le don lam in le haksat na talo ding ahi jebep chu hilau in hun khat lai in boina ala jingjing se mahimale tu hin chu thoveng taga theina gam a hitai tin Biplab Kumar Dev in again hi apikpa asaw bakhai daba lamdam masa awat kudima sumsoi shoy dana mekhat pagna maga daba lamdam masa ki tha daba
mangan na tabak tabong ang gadang singa se ay na natrang sunga sig leader singa se yang ni mai sa sing Bharatiya Janata Party Union Minister na si Raga Manipur da lapu matam na kumbi ke na nimit mari mangani lep na lak na miam unat na laita laita talabong ngambay se masigi hanbat tuhan ba ma ko kadai de muthi ruthi ni Jihun ki matna achun kumbi Asia BJP ading di S Prem Chandra in agena BJP ki ti chumi pi te kinga diklok taka vote hall party aki hipoi nidanga J constituency BJP ticket ala del te to chuhom in BJP ticket mute supporting in amuntai tutu a ticket muloten party te oimo na thu ki gente ho hi thilnom a hipoi chule mi pi te ngaidan hello in party dang te kinga vote ding dinga akisak uhi mi pi ten keusang in a hezoutin again be hi Kakching Asia term thum ting alahi MLA Vaishur Chandra in BJP a umlai a AC sung ahin kisan danglam na bang a umemtin Chief Minister Lui O Ibobi in adong hi jetho hi Kakching Asia INC candidate Shetri Mayum Kennedy flag hoisting abol na huna again a hi jeta muna CM Lui O Ibobi in agena Kakching Asia hin le khathim ki samama khatin awut hun huna thumo gen gen a ahung pui hoi hi asot him tai jega chun je apat hin je ki pat hin pot hun le pil hun hi talo ahem je Asia pat hin term thum ting alakai MLA alahi Vaishur Chandra hi atop lam in achang le Congress a achang le BJP a ka hi atise hi mi pite suboi mama khat le hi JAC di adinga khantona le masona ding nga na ala septe hi Congress te bolsa ka hi BJP in Congress te hi communal atiu hi ti again hi nuizat ta ka hi India a BJP in ahungwai hom akipat tuni te nga hin thil tung te hi mi piten hoitak in AFP gun tu ai hijab chungchang thu hi le ko te po sak a hi em jiga chun mi piten lungel thei in Congress te vai hom na hungsak ki ding in mi pite ka hung che hi tin O Ibobi in appeal abol hi hai Congress ma pam hong ba na da si lali ene se na ene yade ana kumba community khara ni yadi ana hong to por number siu matik la ba se please ne ko me no hong matik la Kakching da leiba praja sing si Kakching district hai ba se hong to khara ni hai na ko se bani hai ju kai mai na tra ba siu matik le ka matik le ko me na Kakching district dong to hong to ye ke ba Sigumba yang ahong ba publicity propaganda Kakching ni leiba praja sing si apang bani laklai so haita bani aina mahelam ni aina khangba helam ni na ngang si adu ba ngang ni ba ni do ai kai jai ba ai kai jai yamna hong na yamna chip ko na publicity si to man he madudi ai asim ba praja di ai vote pi gan ni ai jai khajada chule JAC INC candidate Kennedy in again kida khang thak te ten amai tu jingu haksat na bangjat hem anei te hi alo thei lowa pan lading ka hi igam khan to na dinga ka thei kham khama sep ding ka u jegin kana sep na taisan in dingu ka hi bangti hem khata lotin na ka chan a hi chun tui mei lampi lei ti te ting a hin chule atun lo na munte tun sak ding ka hi tin Shetri Mayum Kennedy in again be hi now reiba tungi zati yumbi ugedeba youth singasigi policy uruktaba lambi uruktaba asigumba fiwa masi ujaduna ayakna aigi tabak oina tawjaramba aigi assistant professor gi famadu thalok charaga nasi miyam gi seba khara dasu tawjage khanjaduna ai mire mekhalasida topchirapani paramaduna sijaraba fazai paipal sesal lai guru fedoinduna naharol singa na aibunum sibiduna amtang miyam gi seba tawbosi pangandina manipur gi amari Kakching kendra gi BJP vai hom na noya ana se puthupi laga pang foot over bridge te et juina ta subjega thilki da in adim tai ala chita kumsang ni somle ku kuma ama sa pending in CMN birin in kangla tum lakbela foot over bridge khat mi pi adinga ala hong dop ahi jezo chun Imphal sunga munchom choma ti cho Kesampat Imphal College mai chule BT road a foot over bridge te kisem ahi ahin labang sit tak chu foot over bridge te ahin thilki dak tam tak jegin chi su chi to te ding in nop saklo na bangjat hem hi
Jethuhi tuni Mami TV a staff reporter Seidur Maibam in enthadinga avava velna in ahungmu ahi lampi hi bailam taga galkaina dinga Ministry of Road Transport te noya kisim ahi Sanjay Infra Product Limited kiti company khat in chengkror bangjat hem akisim chu nung et ki tak lo hi lungkham tak asok ta hi Imphal Municipal Corporation in Imphal City sunga thing taga koina dinga nisina kidak lo te le munphe te umma le bangset tak chu foot over bridge te hi chu anasep naw a ahup khak lo hi bangset tak thil a hi jega chun chi sok chi to ten haksat na tu long na ding un akisai p2 ten ASUP guntin foot over bridge chi ten atak lang hi Manipura education system hi hoithak sakit na ding in Jani Imphal Isa Modern College July 10 Agungalo Federal Students Organization Kanglaipa kiti minphok in kisim thak wahi Jia Publicity Secretary Sana Sampriti in again na chun J organization hin Manipura education lama ni mama jingte hi sukha na dinga kisim hi India le Manipura Vaihom 210 education sector hi boipi tak lut in kamupoi Jechung changa Vaihom 210 budget akoi uhi nim talu ahi Jegol hin thil kibol hil hi kumbangjat hem ala kidin pi hi Jega chun fesok in le din khom piding in doina jik in Jegol hi hungkisim thak ahi dan again be hi J organization a president le general secretary ding in Ningthozam Romesh le Sarangthim Sibadatra in Moapok na lading ahiutin again hi Alachita February tarik somle sagi Janlamda somle kim tomvel in Tingnopal Asia Independent adingdi TK Mosipa in muna NPF adingdi di korung thang worker te mchan hoilo taga alaping hi baksit tak thil hi Jegol thil hi bolki taloding in le kicham taga kitel pina hi achi thak theina ding in hitiu ti in Tushimi village chief konai charangam maring in MPT achil hi Independent candidate ading di TK Mosipa in muna thiltung to kisai a konai charangam maring in again a je thiltung hi NPF worker mi som nga ding vel in Jan da som likim tom vela TK Mosipa in muna main gate ape bebu hilaw in gopel kap in chule sung in le asep hi chule flag banner le poster ten hating le theza pi go hi Jehi tuisimi huwa numeinaw pangten na satagin sulaw thong ahi ma doy tel na ahin undemocratic taga lunggel in yuhi bol kitaloding in le akisai p2 tele authority ten a sweeping ding in konai maring in again be hi yung masida candidate yung masida moina attack tawrok hibni moina thong se mayam chang na kawrok pani amadi nung tharak pani nung thabase moi mi yame moi lapas tungda mi lapas mi yang kai humpu ko malaraga nung tha bawo sai langsin bawo amadi get kaw bawo sum daw bada akhoi se suddenly khangre nupi angang mayam leibinina masida ade moi aki akhang yam nang thibani Khangabok Asia JDU ading di thokchom jadumani in nikhat hunsung ding political conference khat jani huna Khangabok meisham lekaya UYC ground in amang uhi tujung kitel pina to kisai ahin JAC ahin mipiten kinak kiboy lunggel phaloti te nasep hi asuma akoi thei koimang in chamna le thutaga aum theina ding in mipite to pangkhom ding in tin jani huna nikhat hunsung amat now political conference achun TH Jadumani in again hi chai chu sing khala ga ko me am ko bonga na thosi nimida the police ko ko wa nimida the mi yung sanga mi phuba khada ba sina bar mo dai ai wan ang ba ai jading de yam na khamon si awa pagda dan do le me am ko na kabi usi ga tamjali bisi
Chandela United College Lambung Te Somli Le Ni Vei Channa Foundation De Hun Chu Jani Inje College Arts Block Mun in Alamang Ui College Principal Dr. BD Thumdal in Mapu in Jehun Achun Alumni Association President Lehi Chandela District Food Safety Officer Dr. SH Willingson College Teaching Le Non-Teaching Staff Te Le Jillai Simlai Te To Hun Mat Alahi Jillai Simlai Te Chun Lasakna Le Lambang Zat Hem To Hun Amat Nawachun College Principal Dr. BD Thumdal in Agena J College Pat Hin Bangjat Hem Kisim Piting Dok Ahitai Infrastructure Lamle Cholo in Kisim Jing Ahi College Hi Hoisak Ding Iti Ahi Chun College Teaching and Non-Teaching Staff Te Chule Simlai Te Khuda Ahi Jilsak Tu Te Le Hoitak Cha College Hung in Simlai Te Jilsak Un Jilai Te Le Offline Le Online Class Te Hohi Hoitak Cha Pang Sekuntin BD Thumdal in again Vehi We celebrate the 42nd foundation of our college. Our college was established on this very day, 18 February 1980, by the founding fathers and well-wishers of Sandel district. Congress de Vai Hom Hunlaya India in Alakoi ni Mama State Chu Kumnga Sunga BJP in Avai Hom Huna COVID-19 na najiga athil phabol teo anasep dan teo jo hi Pakcha Jok Ding Ahitin Works Minister Thongam Biswajit in again hi Jetho hi tu chung ki telpi na to kisai ahin nungba Asia pat BJP dingdi dinganglung allies dipu gangmei election adinga election campaign huna Minister Biswajit in again hi Chule ama in again bekit na chun igam sung alachi sa hindan umdan geldok in chule tutua igam din mun encom in imasangu bang ahung tung DMT hi at home hi thilpha hiding ahi Congress te politics apat hin chithei angai hi jechu amau vai hom hunlaya mipi sugen theina mipi sugen theina teu alabol man nailo ule a umding ahi jega chun pakchat tak igam adinga post len tak taisan ngam a Manipur adinga hungpot do dipu gaw nei hi mipi ten support in J constituency hi khanto sak hi tiutin Minister Biswajit in again kit hi गने थोड़ा पचे प्रजा म्याम न मागे दमकता सपोर्ट तो विभम थोपरा थोपतबरा हजे इंतजार नंबा एसी अमदी कोई कांग्रेस पार्टी द चेली बसिना अखोइना उना अखोइना फद्दब लोंदा हर गथी नेट पदुदी तौकुम जे हाबजे आई निबागे एसी की म्याम थोड़े बिकॉज़ मनम दी कांग्रेस ना पाल में रोल गेम करूं भरे मिनिस्टर एवरी सरकार फॉर्मेशन ना मिनिस्टर यावे रिस्पांसिबिलिटी पी सरकार ना अदुगा तौरीबा लंबी की अदि मी हिंगना बगी पुंची मरोल अदु करी करी तौबिरो के हाबदुदी I can't see anything अदु नसीदी अहोम ममा BJP is for it scenes in all around अदु थोंजु केंद्र दा just imagine I हंदका अहोम लका खरे I हंदका मरीना अदम ईश्वर के रोंदमनी इलेक्शन नियो के थाजनमनी तबदबो थाजबा पीपल का आई मरकत लेबिना आई कागनी वांगबा हाइबजा आई खांगे मरीना कारगनी Tuzung somleni vechanna kitelpina ahin Tamenglong Asia pat BJP adingdi wilibau niumai in tuni Tawsim subdivision hoba oina malonga campaign abol hi campaign huna oina malong sunga freedom fighter Rani Gaidin Liupin namun nungkaw part 1 apat le BJP worker chule je ho apat million milalte to campaign bol alahi je huna chun BJP a candidate wilibau niumai chu alalop to kitona nungkaw part 1 na Heraka Women Society nupitian namlam le lasa in hunmat alahi wilibau in nungkaw huwa Rani Gaidin Liupin namun ahi je in India sunga minthang mama khat le ahi freedom fighter ahi je in Rani Gaidin Liu mina institute railway station le Indian currency coin bangjat hem amamin panna ahi jejo se hi BJP gambai hom tu te je ahi Rani Gaidin Liu museum le akin theilama sim hiding ahitai jejo se hi hoitak cha le feltaga achi thak theina ding in mipiten BJP vote peding in wilibau niumai in again be hi tu tha tarik somni lege da umding face masapending Manipur assembly election
ahin Moirang Assembly constituency apat NPP dingdi thongam santi chu Phubala constituency beb dinga mipite a dinga jani kha hun amang oi NPP Moirang block in Agongal Phubala Ibudo Lokta Maru Harau Sanglen Muna hun amat nawachun NPP Moirang block President Muhammad Haji Ningthem Moirang Kendra Progressive Front Chief Advisor Y Modul Chule NPP Mopotu Bangjat Heminle Obo hi Jehuna mat nawachun Santi in agena Kitelpi na Kimaitu dinga G constituency hi mason sak dinga pot kahi Political party chule candidate te oimo ding in pot kahi poi Moirang AC hi modern constituency khat ahi thei nadinga hoitak cha lunggel kanei nunga NPP pangkahi NPP bebhin J constituency hi sangdang lam thei ding ahi tin Santi in again be hi election batunga ko je ke yadal pe su Congress ko ne any party ko ne succinda bawe no se bala adu iya de ya party je National People Party de adu ai thamjani gi la ka ro ka ndi so yan sa gi matunga soi da nati National People Party na adu ko ko ne no ko to la why di baru ro ro ke ni se ai ya thamjani avela tupite Andro Assembly constituency NPP adingdi El Sanjoy Penapa chu jani jana mel heloten meithal in akabo hi jehito kisaya CEO Manipur ECI le Ministry of Home Affairs nasataga demna ki bolding ahitin NPP National President Konrad Sangma Ingen Manipur hi mabana masona umtheina ding in BJP vote pick lo hi thilkhok tak hi theiding ahitin Tripura Chief Minister Biplab Kumar Dev in again hin Kakjing Asia Tam Thum Ting Alakai MLA Alahi Waisur Chandra in BJP umlaya Assembly constituency sungahin masona ding Bangla Polut M10 Chief Minister Lui O Ibobi in adong hi Dunia dinga Vaipei News Jisan Choi Hitai and Dutezau Se Lalengun Mangpa